Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pariat chunglam COVID-19 hridan na apek me ka ngai thatu te hridan na lavek turin kan ngen chawa COVID-19 laka inven na lama in thada lo ula tul to palo chuan mani chena in chua san no ula mai tom na wa medang na ilo kudle mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka in hre du ne chuan rampum huap helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial panhi te biak po the reng ani Chanchinthar longai thak chun zomang u Olympics Mizo me setel om chun Indian women's national field hockey player Lorem Sia Mizo voin khan leng pui tum huna aro pui takalo mo ani Higher and Technical Education Minister Dr. Aizawl Thanglena hova meeting in COVID-19 borok azirin Khalia College le zirna insang jok te hong turin rotna an siam Meghalaya Education Department John September ni khatachangin zirna in honrel WHO Chief Scientist Dr. Somina Thani chuam COVID-19 chu India rama tlang Sri Lanka nga yang din mun endemic stage a atla thei don ni in asoi Olympics Mizo me chetel lo om chun Indian women's national field hockey player Lorem Sia mi chuan voin khan leng pui tum huna tangin Mizoram aron luta ro pui takalo hu ani Lorem Sia mi hi Summer Olympics sangni somni Tokyo khel nuwa Mizoram aron chuan chole nama saberani a leng pui airport a Mizoram sarkar chuan lo huakin minister pahni puar le zirlian le puke lorin le te ba ka sports department thokte Mizoram State Sports Council hruai tu te Mizoram Hockey Association hruai tu te le a college kalna rang bana college zirlai te na lo huaka Sports Minister Porobat Romoi Roy tele official chen khaten Delhi tengin anon Troy Oma lengpui airport a hian minister tele mi poimo ten lompuina pangpar le thilpe kan hlanani Lorem Sia mi hian ama an thopa wangle anno tong trai sakchina wangin thinlung taka Mizoram mi puita chunga alom thu soya Chief Minister Puzoram thanga du sakna le thopna thatak aduna wanga lom amati thute Sports Minister Porobat Romoi kai hruina tha ti thule lom amati thute a chena scholarship bial to MLA Minister Puke lorin lenale sarkar hruai tu te hockey lo zirti thin tu a coach te hockey huanga ama lo kai hruai thin tu te chunga lom thu soi ani Mizoram sarkar and group A sarkar na an pe ka wanga thinlung taka lom thu a soi ba ka tu na ama ruai mek tu railway ministry chunga lom thu soi boka hockey khel chunjom zel atum thu soin ramtan hlotlin na lian tamjok tho chuange atum ti asoi ani Railways a senior clerk na thokmek Lorem Sia mi hian Mizoram sarkarin na apek chu azom don dono achung tenen anna soi ho don thu chanchin bumi te zona chang na soya Sports Minister Porobat Romoi Roy te point Lorem Sia mi sarkarin na apek chan chu thil dangaril ru pe mi lova hockey a khel chunjom zel theinan ani thu asoi ani ram chung hun dang rolin vein khan 100 days campaign sustainability of ODF gains and achieving million sock pits to Deputy Chief Minister le PH Department changtu Minister ni bok puton luan hong Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and Sanitation Noya Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 malak na ni in niza campaign ne chung hian tui che song bol na le ti ri ralna sokpit tam theyang bera siamte ekin siale thom that ngai te ngai poimo tura injirti na be pui thak te in sathar le in dang tharte mani pole ek in nei nge tura injirti na be pui thak te khotina gram sabha ne ya final le thiang thimna lama khodin mun en fiele malak dan thajok soi hona te nei turin ro manani puton lue chuan Swachh Bharat malak na hi bik takin thingtlang a cheng mere thei jok ten an chhor tangkain final le thiang hrimna konga ramin ma ason na hi akhailak lova ma sonang yang het ani theinan le ODF plus ni turang hor le zola malak nan Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 chu kalpui alo ni le ta ani ati heni za campaign hi district na kalpui turani thu soin puton luya chuan thingtlanga chengte din hun hre rangin do theina le hriat thiamna nen he campaign hotlina tur hian department ho tu te chu program mumal taksiama kalpui turin acha kumsang ni somni pakhat chunga PHE department na tho tarlana le khabu Jal Jeevan Mission Mizoram yearbook chu atlanga charngal bok ani Higher and Technical Education Minister Dr. Aizawl Thanglena hovin apissa a Mizoram chunga college le zina insang jok te honchung chang voin khan ngai tu ani a thale September thalai holvela tangin Aizawl Municipal Corporation area pon nama zirna in hong tura ro mana siam phot tha anti a State Executive Committee on Mizoram State Disaster Management Authority an ngai tu tura than ni se anti ani heng ro man an siam hi COVID-19 boruak thli reng chungin atu langa ngai tu thale thei turin anti bok
meeting kai shuai tu minister Dr. Alal Thanglin chuan COVID-19 sipui leng wangin hun rei tak zirna pa ngai kalpui ani to lo ti soin heti chung hian zirlai te an khailak lo nan ruam mana sang sang siamani a online class te thil chi sang sang kalpuin degree course examination po hlo tling takin buat se ani atia Indiram University le college tamzokin anti thelo anti chu zirlai te ma khongai tak chunga thoktu te inpek na wangani ati vona thukhom chuan Indiram State sang sanga college le university te kaldan an clear hova Mizoram University ho tu te chuan class tran chungchanga hian Mizoram sarkar thupek ang anjom theitur thu an soi ani he huna hian Higher and Technical Education Department Secretary PS Thelrot Kimi Additional Secretary Pularin Sangale Director P Nazuk Kumar Baka Mizoram University ho tu te Principals Council ho tu tele Higher and Technical Department ho tu poimo dangte antelani Lok Sabha MP Pusila Rosanga kai shuain Vain Khan Scholarship District Development Coordination and Monitoring Committee Disha chu project venga DRDA conference hall an thu khoma heta hian Sir Louis Biel to MLA Pularin Sangaral te Scholarship DC Dr. Aizawl Thanglen ale Sarkar le puiruam manna Scholarship District chunga masona nakalpui to department pakua ho tu te antel MP Pusila Rosanga chuan Scholarship District chunga khosang sanga masona in Khairwal kalpuina chakjo ka omnge be sei thu soya Ramrishula khom te ti mason Scholarship District Department sang ho tu te kota thui tak ein nga thu soin in pek na thuk tak nen thadem ngai taka an mo phurna te len chuak ngei tuma thok turina fuya PMGS uai noi malak na then khat zo hun bituk chunga zo man no tam tak om chu sarkar lai pui ngai mo atlin thu po soin hemit konga mo phur the department te chu chakle zola mala turina cha bok Voin Scholarship District Disha thut khoma hian district chunga office som pani ten kumsang ni somni pakhat chunga nan kalpui dan clearlet ani Voin Khan Mamid DC Conference Hall DC Dr. Rozama Hovin Mamid khopui chunga pol sang shuai tu tele sarkar na thokten Mamid district chunga masona na kalmek le machopte ba ka district din hun sang te an soi ho na hin DC chon bru lak le to te chom dol na chungchang tar langin a thoriat na chung ko som pali le letin andon tur om ang zong pek zo vekto ania lak le tho ko na chung ko sa som ko pa ko lak le tan ni a anjinga chung ko za sam thum pakhat he kumin October ni samthum thleng chom dol na pek turan ni a chung ko samruk pariat te November ni samthum thleng chom dol na pek turan ni bru lak le te hi puisa fai cheng noi li instruction puina cheng noi khale singa kumni chung khatin cheng sanga baka a thonin reson pek anni ati voin thut khoma hian Mami district COVID-19 din hun tlang pui ngai thak ani boka DC in ramri chungchanga sarkar malak na sang talan ba ka Mamit SP point ramri veng him tora police duty dan tlang pui asoi bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni chawmadar som pakhathian All India Radio Man Ki Baat program kal tangin mi puiten han thu cha asoi le dona tuntrum hi Man Ki Baat huna man voice sombre na turani a Mizo tonga le lin ne chun zamanga Zandare tati chonon le ani ang Meghalaya Education Department chuan September ni khata tangin zirna in Honrel State Education Minister Lakman Arimbui chuan Chief Minister Congress thangma kai shoi committee hna school le college te September ni khata hontir tura rotna hian theilu to ti asoya thingtlang le khopuya college omjong te honphal na pek an ni angati a pol kwatanga pol sompani in car school te po thingtlang le khopuya honphal vek an ni ang ati Purimbui chuan tuna hian Education Department chon rom man angkim an pefel to thule committee phalna chi an ha to thu asoi ani World Health Organization WHO Chief Scientist Dr. Somina Thani chuan COVID-19 chu India rama tlang Sri Lanka nga yang din mun endemic state cha atatha thei don ni in asoi private media pakhatina komna he thui soin endemic din hunan an Sri Lanka zinga alang sardeu te chu tangse malaria dengue le sentu te hi ani atia Dr. Somina Thani chuan Shin kai chon dan po niam tak emo pa ngai takin akal thei don ati a endemic stage a chomi puiten shri annun pui thiam to thri na ti ripui leng epidemic stage a mi puin nasataka antorn angnen adanglam to ang ati boka Dr. Somina Thani chon kumsang ni somni panhia chuan Covel mishing za som seriten vaccine hi andon man base ni a hemin huwa hi chuan nun phungpo apa ngai le to abese om ati a no pangte zinga COVID-19 Sri Lanka chungchang zona changin pi Somina Thani chuan nu le pa te chu lau thong no turina cha a wane thak takin no pangte hian hrian kai point an torna lo tlang pui atia amaro chu nana dang hlawm jok an vei theirenga wangin no pang en kono turin damdo in le ICU ti changklun chu apoi mo renga ni ati
Chanchinthar chati topna na tlang pui Olympics Mizo me chetel lo chun Indian women's national field hockey player lo rem siami chu voin khan leng pui tum huna ro pui takalo mu ani Higher and Technical Education Minister Dr. Ala Thanglena Hofami tingin COVID-19 boru ka zirin thaleya college le zirna in sang jok te hong turin rotna an siam Meghalaya Education Department chon September ni khada tangin zirna in honarel WHO Chief Scientist Dr. Swaminathan chuam COVID-19 chu India rama tlang shrileng pa ngai ang din mun endemic stage a atla thei don ni in a soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani